dobrodošli u moj novi video. Danas je tati rođendan i došla sam u Zemun park da mu napravim čestitku. Uzela sam neke šljokice, ali sam zaboravila lepak, tako da ću vam posle, kad završim ovaj video, otići da kupim lepak i zalepiti šljokice. Uglavnom želim da mu napravim čestitku za rođendan, a posle ćemo mu prijaviti poklon u drugom delu ovog videa. A za to će vam poslužiti ova termica, ali to tek u drugom delu videa. A ovdje sam ponela i šejke, jedan i drugi, njih vam nisam pokazala. Ovdje su neke krupnije šljokice, a ovdje su neke zvezdice sa culenca, još zvezdica i tako dalje. Sad ćemo mu napisati pisanim slovima srećan rođendan. Nadam se da će mi ovdje stati i ovdje. Evo ga. Ona je slavila u Kuglani rođendan, a bila sam isto tako prije nekih, ja mislim, nedelju, nego mjesec dana na jednom rođendanu u bioskopu. A isto tako prije 2 mjeseca sam bila na jednom rođendanu u Kuglani, pa onda u bioskopu, a prije ta 2 rođendana je bio moj rođendan, a to je još bilo, ja mislim, u aprilu, pa onda je bila u maju, pa ja svakog mjeseca odem na neki rođendan i stalno sam pozvana na rođendane, zato što sam ja najpopularnija u školi. Sad ćemo obojati ove zastavice. Ja volim da koristim crvenu, žutu, zelenu i plavu boju, to su nekako osnovne boje. I onda na još mnogo rođendana kod svih mojih drugarica, ja imam mnogo drugarica, družim se sa cijelim odeljenjem. I bila sam kod nje na rođendan, ona je slavila u Kuglani, to je bilo prije 1 nedelju dana. Ona je slavila u Kuglani, a prije toga sam bila na rođendanu kod jedne isto moje drugarice u bioskopu i onda sam opet bila prije toga na rođendanu kod moje najbolje drugarice. Bila sam kod nje isto u Kuglani i onda prije toga u bioskopu opet, a prije toga svega je bio meni rođendan u aprilu. I obožavam žurke i obožavam torte na žurkama. To mi je glavna stvar i zato ću ovdje nacrtati jednu tortu, ovdje umjesto i čestitke. Samo da obojim i zelene zastavice. Ovdje ćemo nacrtati jedno srce u mojoj omiljenoj boji. Ne znam da li je svijetlo ljubičasto ili roza, ali baš je lijepa boja. Evo ga, obojali smo srca. A sad ćemo napisati ovdje još malo stvarčica. Ovdje na ovoj strani ćemo ispisati svašta nešto, a ovdje ćemo nasrtati jednu tortu. I vidjet ćete šta sam još planirala, ali želim prvo običnom malovkom ovdje da nacrtam. Sam ne znam na kojoj strani, mislim da je najbolje na ovoj, balone koji drže jednu šahovsku figuru. A ako znate da je moj tata šahista, onda sigurno znate zašto crtam ovu figuru, on obožava da igra šah. Samo se nadam da će mi stati ovdje. Samo se prisjetim, možda nađem na internetu kako se crta. Želim da nacrtam crnog kralja. To mi je jedino pametno. Samo da ja mislim kako se crta. Ne znam kako se crta ekipa.
tipa nacrtala sam, bolje da vam nisam snimala kako sam nacrtala, ali nisam se toliko namučila. Lako sam ga nacrtala, lako sam ga htjela. Sad ćemo ga podebljati crno i skroz ćemo ga onda obojiti. Evo ga. Dobrodošli u Zemun Park. Nacrtala smo ekipa. A sad da obojimo balone, uzet ćemo ovu boju moju omiljenu i obojit ćemo ovo srce. A sad ćemo obojiti žuto ovaj drugi balon, ovaj koji je malo duguljast. A sada ćemo uzeti zelenu boju, vaša omiljena. Moje omiljene boje su svijetlo zelena, ovako neka, ali može da bude još svetlija. I ovakva neka roza. Tako sam ne lakirala juče samo za ovaj video. I srećan rođendan tata, želite Helena, YouTuberka. Napisali smo srećan rođendan tata, želite Helena. Helena. JTB, to znači YouTuber, to je moja skraćenica. Helena JTB. Zarez. Mama. Gucci. I ekipa, naravno. Kako napisam ekipa? Samo se setim, nisam dugo pisala slova. Evo ga. Napisali smo. I sad ćemo to malo uokviriti jednom rozom bojom. Ja volim ove spirijale zato što mi tako izgleda kao da se moja čestitka kreće. Evo ga. Ja bi sad dodala ove šljakice silove, ali to ćemo staviti kad budem nastavila ipak posle ovog videa i to ćemo vam sve zajedno spojiti. Dodat ćemo ekipa zelene tufnice i roza svetlolince. I imamo još samo jedan korak, a to je da nacrtamo ovdje tortu. To ću na blizinu, to najlako se crta na svijetu. Sada ću uzeti, ja volim da ujedem tortu žutu plavu, ne znam zašto volim. Nacrtam žutu tortu i onda preko dodam plavi cijeli. Nacrtat ćemo tortu na 35, ja tako najviše volim.
i ove kao prijeliv, to će biti plavom. A ovaj deo će biti žut. Ekipa, obojali smo ovaj žuti deo, to je torta, a sad bojimo ovaj prijeliv, plavi. Sad ćemo dodati mrvice, samo ne može s ovom bojom, jednostavnom plavom, jer se neće vidjeti. I dodat ćemo malo ove ljubičaste roze. I malo zelene, zato što se žuta definitivno ne bi videla. Vrećice. Samo ekipa da razmišljam koliko ima tata godina. Ima 43. Sad ćemo napišemo 43. Da ne bi sad pisala svud ovdje svećice crtala, ja ću da nacitam samo broj 43 i plamen od gore. I sad ćemo nacitati, obojiti ovaj žuti deo kao plamen. I nacitat ćemo brzo konfete kako lete ovdje, to je najlakše nacitati, samo ovako malo razžveljati na sve strane. Onda uzmete rozu, onda malo na stranu, onda jednu zelenu i jednu plavu. Nacitati jednu dužu, evo ga. I ja volim svuda da dodam srca. Ekipa, vidite kako sam davno radila, napisala sam ovdje srećan rođendan tati. A onda ovdje imamo unutra, sam napisala srećan rođendan tata, žele ti Helena, youtuberka, mama, Vuči i ekipa. Ovo ćemo tati dati u drugom dijelu ovog videa. Ekipa, ovo ćemo tati dati u drugom dijelu videa. I njegov poklon koji ću napraviti. I ekipa, nastavit ćemo drugi deo videa u drugom dijelu. I ako vam se svidio ovaj video, postavite nam like, subscribe-ujte se na naš kanal i što da vam kažem, ćao ekipa!